guys, dore ibintu wakora ukarinda telefoni yawe gushyuha. Bantu mufite telefoni zishyuha, icyo kibazo tugiye kukigaho. Mbere na mbere ushake porogaramu yitwa Phonex. Iyi ngiyi, iyi app nimuyishake, iyi ngiyi izagufasha. Iyi porogaramu rero izagufasha kugabanya ubushyuhe bwa telefone yawe. Yes guys, mushake porogaramu yitwa Phonex. Iyi mushake porogaramu yitwa Phonex. So uraza uyinjireho nk'ibisanzwe. Uze aha hantu handitse ngo file. Hano handitse file, uze urebe ahantu handitse ngo CPU core. Aha nuhakanda hazazamo iki kintu muri kukireba. Iki ngiki kigufata kugabanya ubushyuhe bwa telefone. Urategereza ugategereza kikabanza kikabara, ugategereza. Yes, kirashoje, gihita kikwereka digiri kiyishyizeho. So telefone yanjye cyayikonjesheje, uhita ubibona hano. CPU core optimized. So guys, aka kantu kagerageze, telefone yawe ntago izongera gushyuha. Dore ikindi uzakora, telefone yawe ikajya ikora vuba idatinze cyane. Uraza ujya hano handitse ngo phone boosters. Muri kuharebera, tumabereke neza. Aha phone boosters, aha nuza ukahakanda bazakwereka iki kintu cy'ikidrone. Iki ngiki kigufasha gutuma telefone yawe ikora neza. Muri kukireba ibi ngibi bituma bigenda bikuraho bya bintu bituma telefoni idakora neza, kwa kundi telefoni ibikora igahagarara mu mayira, ntabwo bizasubira. So guys, ibi bintu bigerageze kuri telefone yawe muno mwanya, aka kanya. Birakunda, birakora, kandi ubigerageze ubishyizeho umutima. Turabakunda, ni kuri Flash TV Rwanda. Murakoze cyane.